Nā, kua tae mai a DeAndre Brackensick ki konei mo tana kono hete tuatahi, kotahi hoki ki tēnei whenua. Toko maha ngā rangatahi Māori e pō nāna katoa ana i tana tainga mai. Hei tā te uri rā o Hawaii ka kitea te ahurea o tōna mautere i roto i ana mahi. Engari ko te pae ngā tura hoki mena ka kite ia i te ahurea Māori i aia i konei. I heard you shopping everywhere and changed the color of your hair. Are you busy? Hey. He waiata I tā te ngākau e rongo nei, he māma noiho te patere mai o tōna inoi, tuatahi. A real kapahaka group. Like that's, I've always wanted to sing. Like we have like Waitangi Days back home, but it's nothing like, like here. Ai marika e marama kua taua DeAndre Brackensick ki Aotearoa mo te wā tuatahi. Me te mea nei aha kua koe nei tōna wā tuatahi ki konei, kua rongo ke te kai waiata no Hawaii I te kakara o te ahurea Māui. Me o nakatoa. Back in California, when I was living in California, there's the only one kapahaka group. It was Māori Moaki Tono. And yeah, and ever since then I fell in love with like Māori culture and stuff. I used to be a little white fat boy come out through the wero and it was, it wasn't cute, but I fell in love with the culture ever since then. He kai whakataetai aia I te hōtaka American Idol I te tau 2012. Aha koe I tai tuawaru noa mai ia, ko te wainene o tōna reo waiata I pikoko ai ngā taringa rahirahi puta noa te ao. Ki aia. And I was a baby at the time, so I auditioned when I was 15 and I was 16 on the show. So everything was kind of new to me. I grew up like singing Hawaiian music and singing like in church. So not really like mainstream music, I guess. Inaia nei he whāngai I tōna tuakiritanga ki a tātou, ko paukatoa ngā tiki tōna konohete ko tahi I Aotearoa nei, e tuana āpōpō ki roto o tā maki makaurau. My first show in New Zealand, it's going to be acoustic night, so it's just, like guitar, a little, percussion and some vocals, so it's going to be good fun. No reira harikoa atu harikoa mai, aha kua kei poi hākena o na hāpai o e noho ana I nāia nei, no Aotearoa tonu, rātou katoa. Yeah, I got really good. Shout out to Rhythm Republic back in Sydney. They've been backing me ever since, I guess this year. I met them actually this year in Sydney when I did a Sydney show. I was like, oh, you guys are it. I'm taking you everywhere now. Yeah, they're bad. He take anō e hua I te aroha ki tēnei, mo tēnei whenua. I love it here. Like it's just everything's more fresh over here. Everything is like I don't know. It's nice, especially coming from America. We're dirty. This place is really clean and nice. It's fresh. I love it. Hei apōpō hei te whitu karaka pāororo ai te reo tuatahi ki tā maki makaurau. Rāni Ray Harrison, Te Karere.